He music video siam nan hian Guns N' Roses khan dollar makta duai chuang seng in mang kot tre pani ome 1991 a jena larwang lai nin exil rosan thil turu takti chakani hlasi chi minute kwa o November rain chu music video a siama Hollywood film an sum sen za tam hial a hau taka siam chu ni a siam nan dollar makta duai khatle chan vela en seng hem mai khati hun lai sena tan chon band engang lar tan pon turu takani he video hi film toite without duty exil rose chen pa Del James siam Antona siam ani bok athon thu hi exil rose le bial nu erin everly te ani ngai zon na kong chuk chho tak be chanania ma sen sum sen zo za kha inga tan ber chon ngen man thal e ram rowa big in te kha he video atana siam leu leu ni na to pan hal pok dar zui ni kha sum sen na tam le de chu slash and big in kot a gitar zut lai helicopter lak na kha ani lak fu tumin an be na saboka nalpo anal nangyang mai vani thak takin a video kha hit ema ala November rain po kha khovel deng chuakani khati hun laia video siam reizong le sum sen zat ngai tu chuan ro pui tak ani a music video a mo nu kha khati hun laia exil rose bial nu supermodel Stephanie Seymour ani bok rock music video te hi film puitling ang khopa ro pui na siam thei ti tilang tu masa berani he la MTV an chu ama sak ber zan khan Headbangers Ball a genre Vairam Hostel a keman the chang fo pe ni kha ka trap lo so